Blay P Baro Shakatuk Kubor Jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat kibakong san mentah kesengi kilong. Ujor ka NADC Syau Menteri PHE yaki kam torti jangki kontraktor. Kring ka DLSA yaki kena bala pep school hanong klau. Ujor ka HYC Syau rakam yaka huri-hura CUET exam hanehu. Ban Wan jurib kamaryang lengba uslap ar kenta yaka sor shalong. Tementang ni apai shiki kubor kiba kambanya. Ginoyalam kaseng Tremon Ngobha, Nokrek Area Development Committee NADC, haka kanriu terek ujemang, kilaya kendo ya Marcus N Marak, Menteri PHE, ban kentu padawa, ban penlong da kacing tokit, halor ki kam torti jangki arngut ki kontraktor jangka skim JJM u Rahendro M Sangma u basyong ha apa rongkon u balayo kontrak ban ring di hasnong Durabanda ha ka jingmang pisa ka balakot syaka sanpoh nyau poin arpu pralak tengka bad ya usamrat rabha u bana kasnong Nidanpur ban ring di hasau tri kisnong awagre anchigre rongchangre bad rong digre ha ka mang pisa ka balakot syaka iway poin arklur tengka. Rohendro M Sangma ulapan biang di naki shispa nyau pokendai teli kilong yeng tang san po teli. Katba usamrat ulapan biang di tang arpo yeng naki prapo yeng ba udai ban penbiang. Kinong yalam jo ka NADC kilabo jingkeli ya ka jingle jong uni u kontraktor u balasna batay tang kawe ka top pelang na kabenta sao teli kisnong ka bajengai san kilometer. Karkum ka jingate ka kontrak kilaong deban shna batay top pelang habaro sao teli kisnong. Kini kinoyalam kilaya thu ha Menteri PHE baro kini ki kamring di mentah kila sakut bat lasu eno kong reng yaki ha kini kisnong. Dalo PHE Minister Marcus N Marakni no scam JJM in Garuhis gabananga kandiki akan sakat naskinga angan Nokrek Area Development ni Presiden wa angan nagakan atnas kusyong bea Garuhis to JJM ni scheme rangko scam ka andung jan ni dia akan manjawa mayna tsingaya Nokrek Area Development ni kita ya Nokrek Cholo dong pa sungsni sungchat ni tsinga Development Committee ko sungaha unigi sapon ye JJM ni kamka ni rangko tsinga niyaha unigi sapon skang bayang ni songo Durabanda songo JJM ni kamrang retrofitting ko scheme ko tariahan ya gana hindi ba retrofitting ong oba retrofitting mang ko ba ya Durabanda songo kanar sa susnis ko man anang gapaw ni ko sot bunga mang ko bisong tari dunang ha wan Rahendro M Sangma kontraktor a ya sot bunga kanana tari dunang simong umong ba uko bisong complete niya gana noksana mang bawa mang complete kaja kuen kosan donong ga kaya may na noksana 5 jorsa jorgani ba jogotam patgaba ndakirang san bisong kuen ko uni donong ya noksa mang ba complete tung adungja aru noksa mang na ba C5 ko soki sale platform tari e belgop tikki si jokati donong adungja uni gamen ya ko mamung sarba complete niya gana manjawa aru chasa kogrus kude ya Durabanda kamaro kosak samuungri aro agatokriyo noksa mangba mansrang kuja chasa kogrusku household mansrang kuja uniman singa iyako singna shugama ya kamnako kayo sinagata singa amaha biaha SU inquiry khatnari baha ndiba SU ba ko singa khatna man jawahan ya gana inquiry khatna ganu khajaha mana inquiry kaci aku sok kana man jawan ya gana uni gaman singa ganjok indi de mai kodaken unon dia gana ha singa getal scheme ko na simang Ka Office Trekam juga District Legal Services Authority DLSA Nongston West Khasi Hills hapo kasatri jangka National Legal Services Authority haka country uterik ujemang kalapan long ya ka jingyalang kring kena ban wan biang shaki school campaign on opening doors for education to children and school dropouts, Hador Bar Hall, Jangkashnong Nongklau, East and West Khasi Hills District.
Hakane ka jingalang kring kena yaki bala pep school la batai bat pensyai de kinongkit kam ka DLSA Nongston ki bakenthop ya uba DD Lengdo Legal Aid Council ubala ai ka jingkran chapang ka free legal aid service kumjuru halor ka rukom trekam jong ka DLSA bat la batai pensyai ru halor ka phang ka bayade bat ka jingyada yaki kenthai kena naki tersim jong ki breu ki bashim kabu da ka ba thombor lai phojat Daka kong EG Kharbani, Baje Terniang, SDSEO, bat kihe pulit na mayrang. Kilong kme longkpa bat kinongkit kam jong kasnong, kilawan ban sengap bat syashkor hakane ka jengyalang. Baiklah, sejauh ini program awareness program interaksi kami yang awareness program opening doors for education children complete for school dropout. Kita perlu interaksi dengan keluarga. Tentang kepada Aisha Menteri Kesehatan Presiden dari District School Education Jangka West Kasih District Western mana tentang pada West dan Eastern West Kasih District. Dengan keban membuat kerana college kami kedepan children to free and compulsory education act 2009 Anja tentang kebebasan yang district dengan kebebasan Islam kawasan. Mengintip ke education kerja bayu kepada kamu harus terkata mendirikan kerja kerja pertanyaan para bayu jangan Islam tentang ki mengkiri lah menjadikan lah Houston pada bayu yang kedua berkait ki achieve antara ki achieve apa sendiri kemudian Kinongalam ke Education Cell juga Seng Neutrap Youth Council HYC kilaya kendo ya Menteri Pulia Putih rakam E Sangma halor ki huri hura bat kendrum kendram jongka CUET Examination Nehu Center ki balami bat jah ka khat santrek ujemang usamla ban penbiang riang Assistant Education Secretary Syamla Batai ki Kimat baki akran bat Menteri Pulia Putih bat Menteri ulakular ayu ban le halor kane ka jingja Halor ka jingja ka khat santarik jemang la tenrong baro ki jingkit kli ya ki jingduna bat ki jing e baki samla puli ki ya kendo ka daibet halor ka jingle sting jo ki bor ba penyat ya ka National Testing Agency NTA bat ka nehu bat penbet bat penkre ya ki jaka haka rukom ka babet berhenti
Kisamla HYC kila kentu ya ke Sorkar Meghalaya ban penshitom ya kitu ki badon kiti hakane ke jing koru koram ke CUET exam hanehu. Nihu halor ka jingtho exam kina ka CUET mo tepni minin ka adon kendram ba ka management team jong ka nihu kala fail ban penbiang kina bat bun kina minin kila syam jinjar ba pini tang kapor ba bandrunggu pini ka entrance kala ikapnya ba nang ta don si kina ru ki belapang te nak kalian kai choice yo jingtip ba kidan kita ki jingja nak kalian kai choice minin nak le marmar ban pet ke ka baja po nihu tengilap shisha ba ki kena kila syam jinge shisha ha ka jingle bam sutyo jong ka management team jong kanihu tengila iyo ban keren kendiak ru bat registrar beri ban pek ya hapor ngidang ya keren ule kumbom sutyo ya ni ki dikot jong ka choice bat ru om tang kata ka ban shu batai mo ka exam ka sedang lai beje tengi ya poi ngiyo nya keren bat sau beje le ne sau shneng ni lap ba ha ka tu por udang penbiang yi jingkeli ke exam kering ban sedang live je registrar ba tim ke jong udang penbiang ke jingkeli sau je dan ni sau steng dia company ba management team menin jong kan hu kala feel ban penya ya ka CUET namanta ki kena dia anak kalian ka choice nyimla ban susong man kem das ngap namar ki kena lawan ut chengi ba ru ni la yo ban phone ya education minister menin yang banyak kenduk mentate namar ba udan meeting ni yo suban kenduk na su submit ya kani kamu memorandum nak yang kai choice dia kani kamu memorandum ni la tho ba audai ban form ka committee ban pek ya kai ka bajam nin hanuhu ban shim strict action ya ka management team ya ka jingle bam sunyo ko jongki halor ka exam ka bamenin nang taru ngila tho hakani ka city ba ka government ka state government ka ban appoint no the nodal officer ba kin khamsuk ikna nodal officer uban ya dei bat ka NDA baki kena kin khamsuk namar bahani kinlap umdan NDA center ki kena ki syam jinge ba bun ki kena ki la phone nei ki la phone changa ki kmi ki pa ki la phone chingi ki nong yalam jong ka seng ki la batai ba hak menen ki bun ki kena ki bam tho ki exam te mentang la submit HT bat ni la ong ba ka state government ka di ban shim kia halor ki kena menen ki badu ban tho exam bat ong tang kata ka jingnong thumur jong ka NTA kala pinbita ringi ke choice ba hadu ba den ki kena kila opted ya ki subject ki baper mo na example no Kamaryang haka kanreu tarik ujemang kalawan jurip lengba ulabba ya ka jinglong jingman ki lenti singkin ki nur kinala ki surok bat ki wadut ki badon hanong ba shelong uni uslap ulane ar kentatam bat ulate pahu ka habaro ki dong ka sor shelong tang hapo kani kapor balingkot kamaryang kalasyam baka nong ba shelong kamla ban shan bor bat kamdon kamon ban yada ya ki pa nong shong shnong na ki bor jong kamaryang kini kidur ki balashon hala shumer kila batai hi dalade kumnu ka shelong kalong menta kala shumer kadai ka dong ka baladon bun ki tenat trekam ka sorkar bat kani ka dong kalong ka jabing perkhat kam kabor ban pentrekam ban kumjuru ban sandur ban thaulat ya baro kilat kilenti ban yada ya kipat ba na kijingwan lingshop kerthet kibor maryang kipat nong shong shnong kinlong kumno lada kame maryang kapha jurip ya kashelong bat ya Meghalaya hi baro kawei da kiwe pat kibor jongka kum ujumai ka eryong ulabba uban ne tayo kajubab kamshong jengai kajing sedang ther jang uslap hanong ba shelong lajan man kasngi hakini ki artayo uslap ulap pensertok ki kipat ba nonglet nongwan kamtam hakabenta jang kalu la shumer ubalawan raru kajing shle kabajur hapadeng surok ka surok smart city jang ka Sorkar Meghalaya kala pendik pat ba hakajaka ban kelut kalet kawan kane ka surok smart city kayat nakmat office Silvan jaka forest nadin passport office DIPR hadu MPSC office badu kontraktor ula lengkrang yaka mentala bun benai lada hasilong kerja kumni hatu hakinong kendong kan kamdunase
Kajing shna torti ya ka sorkar ya ka Shillong Smart City Road kala wanra kajing bat kajing ma ya ki pat ba barit bawan na kate ka jaka kamtam habaki briu ki yat lenti da ka kejat. Hakajing sakhi jo nonglum kubor hasurok Shillong Smart City ka badan hajan passport office uwei ubreu ubayat na kane ka surok ula bat danbok ba shem liat haliu muri ula lait na kajing mensaw. Kajing jong uwei usamla kadai namar kajing bam shna bahaya ka surok bat kajing lengkrang ya ki tliu klam datap bahaya ki. Kane ka surok kala kelalong penban kum ka kanal haba ka katuit na lor surok. Mene banyak kebriu benlek fi. Karibhoy Area Welfare Association Rawa ka khot gawe riki kenthei bat shinrang ki balakan jo khatsau snam shajrong shaka jingyakop marathon ka bajingai khatsau kilometer nadu umsning auditorial hall shadu GS Road umtro bat penkut ha umsning auditorial hall. Kani ka marathon kan long hakashitarik ujeliu arhajar arpusau hakapor sau baje menstep perngap. Kajing temu bakongsan jong kane ka marathon kalong ban pen priang ya ka kubor ban ya le persha ya ka jingdi bat jingdi ya ki drok ha kani ka jela kalong ru ka wei kalat ban pen sngo thu shaki pad ba khamtam me ki samla ya ka jing sneu bat jingma ba shirkei ka ba mi na ka jing kerni na ka jing di drok lengba kane ka marathon an pasat ya ki kubor shaki khon samla shaphang ka jing penjot jong udrok ya ka jing em jongki. Karawa ka khot ka wer ya ki samla banwan bana shembenta ha ka nega marathon ha ka shitarik ujeliu arhajar arpusau ya ki nong job en pen kham busket da ka song pisa baro ki ba shembenta kin yo ru ya ka certificate kasngi khadu ban penrung kerteng kalong ha ka arhu pratarik ujemang lengba ka WhatsApp kini ki number harum pra khandai nyau sau riu iwe not ar san Kendai lai riu ar iwe sau lai riu san pra sau iwe san kendai not ar nyo iwe ban kendai pra riu lai ar iwe nyo iwe Rawang mishim ya ka sinjam ban penong ya ka marathon kumshi benta bangin rakhe ya ka International Day of Drug Abuse and Illicit Trafficking ka banong hakashitarik jong ubanai June ar hajar ar sau hapo umsning te hakani ka sni ni khot ni wer ya ki khna ki baladap khat saus nem bat karta shaneng nadu ki samla ki long kemi long pa ki association ba pher ki seng samla shnong ni khot ni wer phi ba pinya snok tilang ka jing thumu jungi ka long bangin ya snok tilang ban pen sngo thu ya ka jing ta jong drop ha ka imlang ka salang jungi ka balawan ra shisha ka jingma ya ki khun ki kti jungi ki bidang rit karta khamtam ki khun samla ki bidang dei banyat kalenti ka bejrom ha ka jing im ka jongki tingi khot ni wer ye pi baro bane shim benta bat kane kan dei bet tang na ka benta ki ribhoi ka dong ribhoi jungi hi baro ka wei Ki basim benta ikani ka marathon pen register lupa yeladi dak bapa ika kerteng karta bagi senong ka jongpi ha kini ki WhatsApp number haswa ka arpu pratrik umi arajar arpusau ka jingjingai ka longkhat sau kilometer ki basim benta ka jaka ban sedang kan dei na umsing taun darbar sadu umtrau parwan penkut pat ha umsning auditorium hall kinong sim benta kapor ban report ha ka sitarik ujun kalong ha kapor sau biji men step
Kandon ro arteli ki kategori nakabenta ki kentai bet ki senrang kata kalong khat sau senam shaneng. Inong job kinyo ka kais price rengkat ki certificate berkunju ru ki basim benta. Badak itu ki kubor ngilapoi shkabakon tar hadu bangindaya syambiang kublai shibun.